Hagas ngisa jan kahanyo terik jemang arajar arpuar. Ubak ban tidur lengdo menteri katanat ki kamil akai. Ulapli umonong rim nak benta ban senaya ka galeri. Nolor ka jimpan bahai ka madan nil akai jong ka madan jersey madan news im. Haka jing don lang UMLA ka thain. Ubak hamlet sondok ling ubaderu menteri katanat penroi nong kandong. Ubak hamlet sondok ling aba ajing keren ula pentip bahai ki saus nem ba ulalong kum UMLA. Ulawan ra eka skim kabakot syakakat kantai kelur henyo pusaulak tingka. Tang hakaliang ka jingsna ban kentiu yaki kamil akai. Ulang ru bakum UMLA ukwa banwan ra shibun ke jimantoy nakamta ki paiba jong ka konstituensi bat treshtom mid labas ngi nakamta ka bit ka biang jong ka konstituensi hi baro kawe. Ula pentibru baka jingsna ya ka galeri baro saudong jong ka negamadan. Baru ban penbah syusyu ya kamadan. Ulala banwanra haka jinglut kabakot syakalai kelur tingka lemba ka State Sport Council. Katba nakaliang ubak bantai darleng do ulai ka jingaro i ubak hamlet sondok ling da kabaong ba uday ubreu ba treshtom banwanra e karoi kapar hala ka jong ka konstituensi. Ulai turu bayala de uday noel akai football bat ulai akai tengru akan kamadan. Bat ong bakane kamadan kadeka we ni ke babaha bat ki babayang tam mapu ka jela bat kadehok banyo ya ka galeri nakamenta ka bit ka biang jong ki paiba ke bawan pitkai. Ulang ru baka sarkar kan sa penlong biang ya ka Meklia State League bar kande ka madan kande ka way ka bansayo ban penlong ya ka teka lempung ba. Kali kasi kamen om tang lepi nraya ngaro ko UMLA. Kali kasi kaman sa akima ay disibri junga ko UMLA. Namkat konsusi bakit pange namda kabali marandisi. Subuhnya kani ini kani kiri ya kemisir jong dijikri jongpi bagi kemisir jong dijikri. Ay bakit kemisir jongpi kebabiran negasi kanina kanisa nakapros kapro. Ganito bitik tangi diskin tiba baka sports tiba kala penyo namta ka posisi baro buri mana kini ngala yatu kendian tiba ka sport bari tu akhmat besar wa chidjina kan bakal ka sakhi bosai nam di pai ba jaw ko konferensi ang sosnem kumele jongbi lala ban penyo ya ka sports kapapat haduk ba kat kendai turun nyom saulak san saudang kapok konferensi si pongprona isa khonlo ngatenda namada kedus diom hangtai bo lausotun si turun san busarla laprio leba ke Ministry of Home Affairs under Article 2005 bansna ya kedus diom hapol boba sikro san busarla jadi nakam kalian. Laprio aru lembaga sirfon sikror lifeline bansna ya kedesium abu nongse. Jadi nakam kalian semua. Layo aru bantinyo lembaga sirfon lifeline san pinyola bansna ya keran football banjuru ya kedesium hangkir abu umlenda. Laprio aru extra life hola now MP joga shong parliamentary seat ba bense sola namda ka dorba shong naga baturbai yegi kawadan kide madan manta lajan lai penyoru sigror life laila barsnaban ba ye kamalan imadan gelen pangkayo bagay kamru kaya sakma ba lafai goro apia kemal aka arbu pratrik berai benengkong arpu kadang ka final football hani apo William Renisium belah pelong dan semla bahag tu por mala keluar long lan kuwa akan barang kesa kumjo rekan don kala obon pai bawong kadon kesit kuwa benan kesit kalai modan bagala keluar ban penyo lai keluar nam da kini kemudian Renisium bagan susumen mai tu yepi Gula kular aka arbu Patrick Brian kong arbu apua. Bagala berpiliok be aka sanction. Aka si Patrick Brian March arbu apua.
Tangsa puisi sempor punya extension naik keluar dari pemerintah Malaysia. Sang puisi kemal pulang mental lawan pan play yang baru dim dah lesal baik ya kam sports ini macam. Tidak yang kejonga kan bola ini bersama dan train nampak ketika yang jong upaya jong konsisi pro kami. Dari beriu sport jadi beriu samla. Nomor desam dari samla lagi ia tidak nanti badan pau yang sab perform jadi timbang ke ye kasar masuk ke syong ke tahu masuk ke konsisi masuk bat ke jai beriu ke sub badan kisran nomor dari samla lagi kita mesti agak berkam janak kampat kawalan kita kecil yang kejongki. Ikarpang nomor kene di sini kene tang tu ambil Malaysia. Kalau ada grand di bawah pinsu tu, karena kene di bawah dos long ambil Malaysia. Kerana senang ini itu ibabun kisi kemudian apa sejongki. Kene beri batai mana kebakir ikut kewa ikut protection wall ikut kewa di Broadway. Lalu penyual bah ke DMF fund. Real penyual lag arajar salfar naik kita. La penyoru mansna ia ke aganwadi halipo center B pralak kedai pojar bidus patingka. La penyoru mansna ia ke konsil center jog sengok mili pemilihan kebolong pralak kedai jar south patingka. La penyoru ibu bon ba ia ke sim ia ke sol department kebatlasna ibu bon bantah halipo pemilihan tang katai kedua angka hiru tang katai kedai kemba nyolak tam nasional kasoi nam kabreda yang jual tutur jaga deka cak serok baru syak kemadan 3 gram kilong bobon 3% kilong bobon negatif kajik dua dan seluruh kilong bobon pisau dua dan sosnem ngelendot kat guram pisau kan lah han ngai sofuhi ka persamaan tayo ng kasunong. Kani ka surok nang tayo seru, kani ka surok kabam pa sanction. Pat sanction. Ngai ka surok labian. Nila kani ka smith ko ba repolak duna. Repolak lang yo sanction ngai ka surok labian. Namda jupi ko ba sunong jog sunong beli badan musi. Ini klon DK. Tiba pa auto pauti kung sanction. Ikam ibang ako, yan ibang dan persen, penora apa posisi penjuru apa kerjasama jokihi borok kawi. Wan biang apa penelin konstitusi. Banwan bandu yung maunong rempak nakabenta bantay rin stadium ni. Ngelajuan bandu maunong rin, ya di stadium apa penelin konstitusi. Ringkat dari bahamlan, bat mentah si sesi niyo biang banwan. Kadai kajing tray sitom, bat kajing len lagi, John Bahamlen, bantenru ia sports department, bat kamdam kakak kamera apa sekretariat kebolong persya isong bernah, tang sudah ada skim sports mod, lada impor di larung, kumlo betul skim kejona. Tak kadai kajing simpia bat kajing len lagi ban tray nak bentar dipai ba, banwan rai ke development apa ke konstitusi, langsung komen. Bang Iji siya, baka milin konstituensi, nakapor karena kilo hati kami leka. Kani kamadan hangi kami kamadan kabangarang kemay anong ngaliang kajonga, nalajuan nakapor. Bali daw ringkat kamtang haki program di goper. Nadu kapor madang long FDC, ibahami pelong ya football tournament hangi, kawan bali daw nang ringkat. Bak kamen suapan nakuha bali itu ipikum kilong milin. Nalajuan ni ako madan ba di rekay. Nomor kani kamadan ke biang tam, bat ke hatam. Kani ka madan ke miklang, bat ke biang ha na kabenta ba di rekay football. Ako po mga rekay na po kalansing, nalajuan ba di rekay mo. Hadir mengalapay ke kalansing football club, nalajuan hangiru. Bagi di rekay friendly match, dali bagi practice na kabenta ba di siyong bentay second division I-League. Ngayon juga Bang nak kesong kemen sikade, bah hatu kapor nak yang kesong abu iwan ban paham commission,
Yung mengidon kam berpedon kami dari kemadan. Kan gano kajing tot. Neklam kajing atatin laai kan nosi la benda begin praktis sangi. Kam kan mau melu dei rang basnong atau apa? Tangga nak kan mau bana kalian kesnong kalau syak semua bah begin pedon kami dari kemadan. Bana ju ongru ya kali kawai. Bakani kemadan dari kebabiang tam. Henry kajing duna jo dari kemadan ngile pemdopa. Idon kami ka sitting gallery kebabiang. Henry kan sokomen banong natasni. Ba amdai tang babiang kemadan. Henry inyo ya ka sitting gallery kebapaka. Mulai pelong ye kiwai kita nanan kiwai heru. Minala banwan pelong huni. Hantam nagaliang jo ka sports department. Nagaliang jo nga minsa pelong biang ya ka Meghalaya football. Kata kali Meghalaya state league kebang di pelong. Nagapor siya kapor. But naging pelong hani kasi ka pamunta. Next coming back at yung trailang ringkat ba iya mali jompi. Ringkat bagi bos nong. Bangin pan komisyon bangin perlong no. Ya ka Meghalaya sili hari Ramadan. Kanlong kecil kuna bentagi kena ini kaya jompi. Naman Ramadan kapalapiang bahan narong sarong. Ramadan kapaki kena ilang dan pergi lah kajong masak kapang jompi. Bahkan long kecil mentoy dan bentagi jompi kilong sarong. Anu mong na kabenta kayo akakot. Kayo akakot ang niyo po maliang iigal palapiang ha. Abang ini iwan sunung-sunung isobang bandiang bandisa hante po kedudukan di kinong melin di desa. Bagi nyo ban baam yang kita ki ijumba di babang kamtam ya ta kasiar na po melin di tegara komsli di balapang pala. Yung jukret nani tu ipi penilai jinnet sesora bandiang huni po yung melin huni. Tiyan na gai ko pakongsan pakanlong. Nama iba ini singo ipi kami dah kai sport selama kia. Berkata ke competition ke don kita haki kena kijoni. Kesat kepong kalau don lupa haki kena kijoni. Ke football ketika number 1 sport kapok kejela ke kijoni. Tinggi don kam ban promote di don kam ban encourage di kena kijoni. Bagi nang yo iki madang ila kai gobiang. Nang yo iki jaka lani kijintai ki gobiang. Nang bagi yo ban pni la kijoni sap kepong. Dai na takadaw ko ako nang ibiyang ni. Bahan kalian itu ngaku sports minister, ringkat bagi minister. Kemudian lang baru chief minister. Kamtam habang idon ang kabinet, baruan rakyat kanu benta. Kabidai na benta kayo kakot, kabidai na benta bagkentiyo kabinet ka. Nangkuha ko nung ibin ni. Ba nagalian kajong ni baro. Ni kongo bagong kemen. Nagabenta banuan rakyat jingkala. Banuan rakyat kita ki infrastruktur kemudian. Nagabenta ke kabinet ka. Nasukuha ka nito ibin. Bahkan ni ka por ke pemerintah, bahkan ni ka tenyo ke pemerintah, bahkan kalian ke government ke jungi, bangilawan ra kumba saus pakur tingka nakabenta bantai kemudian nilai kai habaro kejela ke jungi. Masuk apa nong ipi kawai kamangan situ ipi. Pi benta bagatai ke GN complex kali ke center nakabenta ki kami kai. Kabamenta intai ya ke stadium ke Indo Stadium. Kapag dia banyak korgor, but kisidong di badan apa kiri cakawai 40%. Ke international standard stadium, kapag shispa turunkan. Kata layak, ke tendering proses layak, bak insa alat lo bagani kekamkan sedang lo. Bak minta apa dia tu GN kompleks keban gigi mengapor. Kapag siang do uplang artificial, uplang plastik. Bak dia tu kemudian mentang ilale upgradation renovation. Kumbasau pau kurtingkai. Nakabenta bangin siang lo in natural turf, bangin kerlo in kova lo yang ketika siom berkway, ketika kova gallery, nang bangin wanra yang jina kai ibadai international dan national hangi posit ni. Bagajing krang bagajing kuat nakalian keconga. Ban penur long kadai, ban wanra ya ke ISL hapo silong. Nakabenta kabit kabiang jom dikena ke jom ni. Kata kadang itu kita jumpa bak kadang yang hak hak juga keren.